2017 na me ware na me ye ne ho ade wo fie ne boso me miensa so na me ye ne wedding ushia oba no boso me miensa na ye ne wedding me ye ne ho ade wo fie no ne boso me miensa na me ye ne wedding yo ene pese ye kono in totally nti to bo ase na yi go de tie ne se mishi ano no me de me kasa me bo awade ne ho mpan na me bo because sama me kan na da wono na akono hye me so na sofo no mo awade ho mpan awade ho mpan ye pa de o mo bobi ne me de manka ho hu na me fa ho na mani ne ma ye material things na me de ko ware no no kwasem ni men kasa obetena ware ase no wo yade a me hunu bi da ya nipa ntimi modin okay ti me ye ne wedding no 16th June 2017 na o won kola mienu na me so me won kola nan na mu na kola mienu de no mate o mu nti nkola nketo mienu na e ka me ho na me ma no ne wono no ma ne mienu nyina aboboso to de ne de ne be ka ho ne nyina be ka ho na yete yetena asetena papi na masofu djuma nso ekonanim me ya me hu se me mo ayedu na ono nso ye travel and tour wo je ne patutu kwan ti ono ye na djuma na me so me ye madjuma do anwumra na ya ba behia e wo fie ne ahwe ma ti yetena ase afe ne fa na me ya metimu se ye kase awale bi mu oda na nka ye ka na me so me ka ho bi enti bebre kura no na be me fura me awale pe de na maje so o odopa ho na bebre de mi din osofo na je se me ya metimu se oba na maware ne de no passe me ma koso am ya manage hwe ya maka Sompa 3.1 enumu na eka kakra be din na ni adwumanum travel and tour adwumanum ti na woteche no kwase me ni me kasa ahame ana meboa na me nso me ni bia me de betua nti wo ye eduba bia se de obesi aye no na ye me ya se me yure na kasa beto no so eduba bia okoshe mountains kra wo se mema eduba bia se je se mitu kwan nti enam so ahom te kra ma me pena so so won kwatena Dubai no fa ne ho nkosi because baby and America kon mecho na dos ti wakodi na wotwe me yansa no metadwene ho anam se da bi ebe ye den na me de ba kwatena obi ma so ekanti na me so matena ma wi akoma kwatwe mpana kra ma me ni nyame ntem kra kwese ti me sa ma ne bai oba na me ka che ne se yentena se ne mfa pena be fa so betua ka na ka bia ne ho be chia kotum enti sa ne te de a o wotena fie na me nkwatena adwuma mu ho to no ye ne se obi a wodi usofo de be de na wo no betuma kwatena me se de adu ni de yesa me ye ne me yenu bom to no wotena afie na me kwatena adwuma mu nti obi na company nde ne ka oba na maka che ne se oboma mane a me se o meyere na de ka no masoka ne metua ba sa ne nipa na koma to ne yem because obi de wo ka na se ni kunu so betua se wonti menya ne bibia office ne so me ntutum e wo tafo fo ma se ya me ntutum na mete wo nti na ka kwan fa so metua ka no ti no kwasem ni na yajeje nkrofo obi sika edo mo ko Dubai ani nyina abeda ka ti wo ba no maka kire wo se me yire ko Dubai no konya company na company no company anke edo mo koma wo mo no o mo antumi and river mo amfa mo anko company nagu asofu tumi twa ntro kakra sa so no to me ama bra boso no badwuma sam so amede betete asofu ni etwa fam mbere bi Abraham ko atwa bi fam ti be ma de o mo kiro na de otadua fam nti na me ni pana kasa se sika na yaje wo no se de 20 million na aka de nka de beso so se sika ne ntimi nya bio enti je so de be ka ho sa dodo na atiase ti sika na metimi je fili obi ho be ka ho na metimi de sa nipa ne tukwai na yes ono no ebi nso ono mo a na wono so abafoforo nti se o mu hu se yetimi de obi atukwaya na o ma hu se adwuma no ye adwuma yetimi deliver ye ntwatoro na obi foforo aba nti obi foforo ba nso a na ma charge no na ma nya skali menya tuatua ka nti enam so ma nipa na ye do mo ka no fa ye do mo ko atutu kwai e ma ka no so bete te pa na je se ma hu se ene ye menka se me yere no wanyima ye duru ba bia bitimi ko timi din papa wo bo me ho a na no kwase na meti ada pa se obai wanyima ye be ma ye wanu ni ye na me ne age ye ntena setena bone na ebe ka fia ma ware na gu no na me yiri nso ba sesan ye no kwasem ni me kasa na nhame ana meboa ansa na suban be sesan na bibi so de ne ko fa suban sesan no ba ye suban sesan no utumi wo so na nadwo oh kom de no nanum mama
say ye ne ma na de secherefo me ma de magitatre no kwa de wo se secherefo de ka ho yei ye no kwa na nka meni asem ya esimu aginam ala walai na ya ware sam so no obia ni ya ware sam da say ye kokan ya sam akire obi afa duru ba bi no na me lisu ba ya sesa se menye ne beda kura no no kwase ne mpani mo ni mu a aje se masofo anketo asi hu nkonwa ebe pass of my mechew hey nyina me ni atoro eba sa asofu ko bi Yohane wa bi ebeku masofo na ntia be sa ne moma so ansa na wate ase enti na mehwe me yire no pa se de ositi no kwase me de nkora mi tia na wo tia all of a sudden on person ne beda eno ni ade e besi na nyina no ede a wale guo ba ya menti ase a wono so antimi ankere me na me kan so asi asem so piao menti me nya faro aboni aye se me de me ma ene wono na matena aye no ohwe nkola nkama me ma de no kwase me de du ba bi kwa na me man keto na me ni wo ma me wo no na wono mo de na bibia efi se na wo hwe me ma yie na me ankasa na me hu se yes oba no wo hwe me ma na me manage so won tade e ba ako ade a obeto no there's no buy die nkola na maguma obi bag ba miensa tare a wode hihye fie on bag obronya ntade on bag wode kokon sole bibia da ne kwam tina no kwase me man so be do no no se omo maame a on papa mankwa wale bone enti me ire so ba se sa ye no asa na ma we nyina ba mu no na ma hu se do a wo ma me no eso ate no kwase me ni ye didie mu ye nkomodie mu nyina no eni amanti me bo me hu modin bia se me yo so fu dia me hwese ma ware begu because me de kan ne me krom ni ba wo nan wan pana manya no ho ade e ma ware ni gu ya me hwe me ma enti se me sa blante me sa ko ba akokọ ya oba no ho ade ne gu a ba akọ no sa me ya no ho ade kan me ni opportunity bia me sa da ware bio enti me hwe ma ne ngu me bo modin bia ma sofo ne me nkrofo bi ba mu a na no se reason ne ye de ni reason nyina ne se me de aduro na ya sole obechi wo se otikuku ho a wo bojem me mom se obeto bi na wan kan kire me de ane minim na mom no mini bibia yete dem no ka kire me se ma beche wo ha na o de aduro na ya sole number 2 e ma ne ko Dubai no wo ko na wo se nkola na o maduru ebra mo bu wo nsa ya nya obi amfa nkola na nhwe ne nsa me be ma no mintimi nyɛ sa adwuma no enti me bo we din a na ko ba se obo obi din a me so wo da bi o woni kunu be ya din se me so ko bo wo din na kwa ya na wo ye na wonya wadanfo ba ko no ye church member Sompa 3.1 o ma ye se ya o mfa na ni me hwa nkola no na wonya ne kasa sie se me de ja be ma de ho no de enti ko gi na wo twemi ensa aba ye no wo se sisa no ye me mpana na me se da bi sisa no kwa me o fale me nya de se woti me kasa mo fale de found be weekend na oba be hwa nkola no na kwa na me wadwuma no me pon ko no no so no wo kontimi de emfa sa asemu na me kura no wo se de mesi no wote na mintimi ngo fifiri wachi se me fifiri wachi anka me ma wo fifiri do ba ho se sabra na wo twemi sabra gana na ma bla me nsanto ya wale yeso ne kaye ye ngokunye me de me nko ye sa na me de ma fa ne sa agro mama no kwasem ne duru ba bi se me refra adwuma na oba nwumre na sabe mpani mo ni mo amenka hu nani mo ase se atade a me de kwa adwuma ka onwuro mu ho na nka wo nware emeda ne kuna che no na me aka ne draws ya she ne trum sabe oba wo se wonye ohini ni adazwa ma bre me jaho me atade no wode akwa adwuma the whole day no saade beda ma me so oba wura dwale a wo ne bedanti obom ma se ama ne se ne yakwaso ni ma se frɛ ya hemache bi ekwa na oba no di atro ma se otiemi a de me kan mi ni atro na obisa oba ne se nte sa akola tina ma sam de aduro no de enya de a me wonyina so na me sopani me ka sam ba akoma de nyina so obisa me na wonyina wonim na oba ne se atade ehye no o hye ne dabai lucky now oba ya wodwale ye no so no wode atade ndaye no ade twa no pa na hemache sole ye no na won sa nwale kina he no na hye ne ntiese ye koba na obedwale kwadwuma afi oba ni bisa na asem no ogina ho so fa ma o kire maku ba wo ya wura ba wo to office ye adwuma o ware sofo a me da sori ano a wonya kwa mutie sofo ma me ohini ni adaza da so hye no no diwe ka sa me wodwale kwadwuma odwale kwadwuma jesa nwumle bio no ba sa aba na papa ni hu se de me kan ya no kure papa no kwasem ni nso so no on so onye obi oso nse hu no so sa ene no kwa mani mo no okeka bi cha ne ba ne pa ne ba na nkasa ye ba afie na ensesa kakra ba ye afi no enye ensesa bia atesa first no na kwa yesa ware na no
some the tin maso mu nyina no ya me mfate sem nya asem wo mawari sem na oba me do no ho ba na edu abi nso a ye di bi ya dance na ne make ka ko nyina kire se emoa te bre bi du na me ye ne se o esa aware na ye ware no me firi se ye bobra na emom no e betimi a wo no ade adwen ba se mani ntu kwai enko hye Australia na me se mentena ha ne kana aka na me nko ne yemfa emobra nti ye kokkoje e papa plot se 4 plot se the Betty school na ye de dach je the 5 years ne si ya ni se de be sa na mani nyina esen kabra bono mo komo anim ko na yakwaje plot be kakra se 4 plot ye ntua ka nwie ba ye twa ma ni pa ne se ye twa ka wi a ono wo story na me se meti an kodi wan ye nyina ka ye hontam so bi mfi ne yonko achi e dia na kam de kantam no ye nya ne de ya no ka se me mfi wachi osum mfi machi ayo jai ne ka sa ne would be mo ad be mo to aso ya ba ye ndai nya ni na ye ka abedi edidi mu ana je sa kwantu na o tu nya dia ebeboa fe me to office ya na o ibe ka kire me se ase won akwantu na wotu kura no me ni interest bi awu nti na nkomodi woni me di wo fie nyina so kire se okokora no ane ne ne mkola no kwanya me behwe nkola no na han ne ko waje ne nkola ko ma ne papa nkola ne papa office ne so nya me nko ane se me handle na me so me de me ni problem ye ma sorry tie ohini ni nti me hunu sa wade ne moa no yeguso di ho nkoma so betu kwa wontu kwa se san ba san sama penifo wasem so be kan so mo nka meti kwesere bi me kwa sorry ye pon ba ye na me kosa akoye me so me obi a me ya ware asem me ko nya obi de akoye se menya kakra de abebo me bla me bedru ye ne woni ho na me fa afon sana na mpa cha o ma ba fie na wo we was ade obusia afon frɛ na me sa dai obusia de ma yo mo den wo se me de won san kosa me nware obi no kwasem ni monkoin oh say ya zana makani ya me yere ya nko ya nkokoko o de me san kosa nwale me sa de ma yo dai afi atwan so kwa na me ya adwodo aya gura me come father ho fi awon san me de woden san ba ha manye me frɛ me busuafo awon so den san ba na ade na moje ye wo so ye kan sanka ye nye no wontena se na nka ye misa ne se o ye nka ma ware se mo da se mfumso bi kwa na ye ba na ya awale egunkuru aware egunkuru na nka ye mfrɛ no na woden san si ho no na ye nim se wo kɔ wa hyirum bi kura na se wo fa bikyere ho ba de hu ya na se wa tra kam ye frɛ no a wan fi ye ene wo ba kuma senti odi won sambre no kwasem ni me cause now your ba me be panasem na me bisa mfa se be ya ne dan no mo so wo betu ho na mo be bisa ne papa no na saboni bi na maya ya siesie se ya siesie so na nya ya hunu se boni we na maya na kire bo mudi me no kwasoro ba me ma hu me fon so kra maya ma busuafo yi busuafo pa ne kwa mo Johnson be posa kire be poso na me papa ta me yewu ene wo brempon etu papa yi so na mo wa senua gas omukọ no hwa omukọ ya bosome na ye dikade papa na se wo hu ne ba no na wale na gunu hu ne ba bia ne ba ne wo ti ye twentwen so ma mi hu se ofe de oba na ba e ma ye ka papa no oba no waba o enti ma hu se waba o ti wo fie ho ne ma nyina wo nchen nti asem bi ho a ye nka papa ne se mefrɛ mu papa na amfrɛ e ma me a me so me sa akọ o mabusua pani a ne oba ne ma me wofa panimu awastan ko bona mane ono so ka so betu ho na bo ntu ho na mo ye di so akọ ne abasa o ma anye yi ti aware ne gu ye no ebesi ne no abusia mo me charge sade ama ye ni ye si nkonya sesei eno ansa mate na bonten se ipacho aware ne mo de kwa abem ye de kwa abem ko sanka e me nkrata enti de minimum ane sa wade no mate na bonten se oba na se me bodwaman oba na se me de aduro ba ne mo ye si nkonya ye di asem de ebi ensim besi ne sesenso emfie nan na ekoi pe kwa wade me so me nsan wade e wo mu se menya oba bi a me wa ne de bato madwem se menya oba ope blaba menya ne bobla ono de me mini ba bi a wonam na emom no owa wofo te me de masama me pesa so mpa boa me nyina ne se krata no a o me yakọ kan me kosensan ye no omra nam ko twam o me am ko twam ye tu ho na pa matu ho na mo wa o wa na oba na frɛ me last year o te me frɛ me se wo call kan me ne se bagine 70 million me asan ye twankrata enu asan ye twankrata na me se mu ja me am so bo so me na no me nsan ko 70 million na me magao me de sa able nyina na me sa pema de back 2 years ni nyina na me sa pema de back se omla na me sa nwa ama de na boni bi na ma ya me pa ne chew but 2 years so ye no wa ama na me hu se o enye mami diagnose kakra
awade am ware ye no hu oba ne di sense na ware no no kwasem ni me hu no no bosome ne na wotwe mienu ana mekoye ne ho ade me pa cha wo eye ne no bibia besi udi wo mu ansa na akoye ne ho ade ana me pa cha man twempana ma menye na ntwempana ne na na efisi na misuro me ho se de me hu no no menye ne kwadwempana e bia na obi kula ahase na ya kosuma fidie at the same time no so me mable na me nyame hu mobo kakra me wadom kakra timi mu di me misuro me ho ti mo anya bibia se menye ne da ya ka me nkoye ne ho ade afene boso me ne na wotwe mienu na me nje na chese wo pe kwan na hye mu ni nti udi mirika di mirika se be ya obenya kwan na ade ahye mu amana ha because na ho ya so for ma tadua mu ano ye mo de na akoye ne ho ade ntentem koye ne ho ade na menya amade ansa kwa na me be prepare akola ne man papa no ebro ti awade ase no ne be ma ne ye kama me koye ne de na omo wo problem ti na family ne kwa ma meti ase se omo nkasa omo ne no pe omo nkasa producer me pacho aye sister ide ye frɛ na ye nya no ne papa ne na kasa mo nya na mo fa audio no mre ye na mo frɛ no ye wie be kwa so kwa marriage registry ne ne Reverend Crampa enso akotwetwe nkomo se divorce no se nkrata no ba na ye na dwen se wo metwam na papa e wade ne ho wono tuntumi nante wo se ye se wo wade e kwa ba ne be fa so etisa production ni me no mo nya ma mententem na ye nkoso wo sofo mama woye bibi a kire se bi empena twensem bi ma of maame hu ne ma wote apranka because menti ase se meti awade ho ensuo ntoye ensuo munaye yada asore ne oba kukuru nsande ko se wabusua fom frɛw mentumi nware bi mama obisa bi ya se me se obisa pa na oba bia o wawari gya ye ho nyina so no so no premier si ho nkonwa oba bia wo gya ware o nyina so emu odu no opene ema badwafo oba na busa be ma nyina esi ho nkonwa ema ne kana asam me ehunu se na be ma ne de ye oba no na de ba ko ma hunu ema ne se nye wo nyina ema ne bi ne se so oba wo do free ne mu se ompewa number 1 o de ne ho kame so no na number 2 awade ri beguo no enane mu twi be sen e be wan ya na me bre wona wo pransa no ne wada ansa no ne mada ena as ade bia anso so no no so nye se bia o ma reason bi se bia e bia kom na de me ana bibi aduane sam de na ye mre ho because na itoto ye niam wo fie a menyine boni aye wo se aduane asa wo fie ye woda ye de aduane gum aduane different ene wono so nya brofo tete kakra nti aduane wo kwa na me kwa me ni bi da ba na wa training me ana mahunu di me di ne first dia na me fele abeka ka na mahunu di na me a enti ene menyine boni aye wo na aduane ana wo de ma me ho but duru ba bi no na me hu se nya sa na wote wasesa nti dia menya ya kura no a ade kura wonya ya na se o pese wo ka se wa ebusuafo papa so bodu me na ye munya call ne my ada se Reverend Crampa na so oba ne papa dia ma mani abri wo sa show we hu me ma host to Christian program ni asofo edin kita ho bebre asofo bebre wo problem e wa wadem enye me papa ya betra ade na meka na asofo ma me fo binum mu hwe nye me nua ba nti na meka oni ha na we de me fa in general asofo ma me fo bi ye wikidia kire se me se ya start ye program papa sofo panimu bi ofre me producer no wo su se wonu wo ye pani want to me ma na kwan ya ma me ne de ne fa so no onya duro panu mawu na asofo ma me fo mu ntie asofo no wo me no babru ba bi on betumi abompa ya mama wu na mo mani nti ena ya no ma ye din obi a na dwe so onya ware sofo a wakyekere sofo no woni kamafo eti obetiti no bad asofo ma mi fobi no de di kan o ma ne na woda wa yire wa adri nika osofo ntumi nkofi nika no no de akowom na me se me papa sofo bi so hini ni wo ba na sofo ma me se me kwase a me ye wo mopo eti asofo ma mi fobi no mo hwe yiye enye by force wakwa wale na wie no odan su babo ne de ukoka pose una nyame afrew me de onyame mfre me wasofo maame baby ani ku ya cancer no de report akochu se wo ya wo aduro wo ba na sofo maame de na ya oseme ya wo aduro ti sa wo de awo problem abesi wo sofo maame phobinum munye very careful nya maame wenti na me de mani bepre nya encounter ya papa no sofo bi hunu amane eyawra wusem na ma hwe yi a se papa ne kwaje bebo no na enwan ne beba hwete no nyame bekum
when nyame be kum ama papa na ye free wasofo wunya bia adwene bi se entete bi se bia wo twe wachi mpana da bi o menye tie ne de se me ka se me wadanse se o twe mpana o machi a ama ko hunu bia na me di atoro producer and friend Reverend Grandpa ma ye ne ade ba ko a me ya na me hunu se ya na ye me won kakran se ye ne adete nsole no ya na ya asemo mobo charismatic churches ebi nso asofo nketo ani bi nso pamidi ma wo na ni beba so na wi asore ma ne fa binum so ye expect pa singers no mudi wom na mudi pie di wom na mutu sof ma me hawa esu ana esu yesemu sof ma me hawa na wo ye wadwen se obeka wo ka ne kase a wasole igu wo ka ne kase a ndi se wo so omini se wo bo na akobo ni bi pe obi a te se sofo abo na yere wasole igu nti wo no so asole ne wo hia wo nti da wo yire ye obi a no wontumi nka hweo na wa mene because asole no so wa bre ne wanya members be 20 bi a wo de bo wone nkola no ho bla da de bia de meka ne se asof ma mefo kwa asof dia ye die kwa mo na mo di de ye asof ne die ne ye di asof ma mefo no so papa wo mo pe life no me ade na ne ntade hyem wone ne nante bo life bibi sa na de wo ma ne pia me na ni je me yire de senka mu me pa cho momra TV ni so me wedding ni mu to team ama na oba fe yo mo no mo wedding pictures ne da so no o me kama sama oba no di bo ta bo ntinche mu no me ne na nante ya ne bag kura ma ne kura bi da na kura ne bag me no yese ja de opa ye nya da bia na opani bi kan se mi wo se ebele wo ya ye wo mu no enfeba ni pa wo ye ni papa enfeba wo ye ni papa wo hia nkwa hia enfeba osof ma me ni osof ma me no me ka se wo ye me boni bi se wan hwe me maye ni ade a na me eno ane se ba ni mu aso nwale ni mu no se o me twempena me de aduro ni ade na eye me wango na me se me de aduro me so no makom do ye sei ka akola me ni bi na metim na me kwaji aduro akoya so le mini ka plot ko me ni bi enye ye sa o enya sa nete but entra se na ka wunyina so obesi ne ti me wa mo kwadu omo me kwadu bi me nsin konwa bia waware no ho ti me ni makwadu de meti amete na bonten ba me fanya emra upusu ahoma no wase bema se wo pe wo yiri na jade sese emo ye maye no no so esesen papa ne ka kire me se obehwe no akasem no obefre me papa mo na ya kasem no ye konso wo mfre ye na me papa mo sa akọ wo sa omo sa akọ nso a wo se me ba no me hu no ye betena se ne akasem bate me nka ye nte ne nka enkrata se me kura wo se o me hwehwam yakọ ho a papa ne nka hwe on ka hwe nkyere me timi de ba bi wo bia no metwa me nkrata ma me na me ne me ho e bia na wo bi nso pɛ me na se nkora no wen wono ne man de ordinary de ko no man de omo papa no sa be na me kofi o me koto se nkola no papa no ho ɛna de me tie nyina papa yamra yachi anamo a wutu ye se wo ba ba ebosome sofo mu a na akoye ne ho ade wara ni eboaw no kwasem ni me ne kwotena ase na ne ye bobla no senka de ne ye suban no wone me de tawari ase no so me de ko sa de ne ka me ni problem bia ekosi be ka fiama wode me nsan ko no ana ne suban se san ye enti metima ka ne se e fa ba bi no amwa me na me ni ba bi ekonya na futu osu firi ya e ma ne dan sa suban na dia e ma wode me nsan ko ma busuafo a me ye bia me komase anim ko sun sakola uko sun na cheso oba no pe no mama oba na me kana se me oba me pe no tenen de nyina ka se me na kenen de nyina ye kan ka so obe banka be wa no me 2 years time ne de na o sa baba ka na me mpa ibo nyina se omla back ho mpa ibo bia no ma omla back e kire koma nso amfa 2 years no me ye bi pa me kwadu mfa me kwatwea me de be se 3 months kwadu mfa nkwa be atwea wo baba ba ko ho kwa be 17 eh e me ni me teta ya ha me bi mu de ka English o me bi mu so de ya na mo mu de ni ka English ni de English v any English v ne ka English ye tumi pa koda twea koye ejapade ba ko ma metal weta obi aha mu ai wose ni de oba ni de ni ka English mam se wa ye frɛ Reverend Grandpa wo de ye montete ho na ye hwɛ de be ye pa di na mu ohini ni medase yes samu ye nya Reverend Grandpa yo na ya no wa mam se wa mic na manu wi a hello Reverend Grandpa. Hello, Reverend.
Reverend Grandpa, good afternoon. Oh, Muramaye, Asokwa Registry. Hello? Reverend. Mam say wa poso ebren kreti ayi. Ohini ni midasi bebre. Rocky muncha ke mam say wa microphone. Easy mama kasa. Ohini ni midasi bebre. Na utie ye nua be me ne nsem kan ya. Eye me say asofu ni bebre. Me nua be me so ka ho. Ya na omun hwehwemu ansana wo mafama. Anaso mafa apeyere mo no ya na e wo fom papa sene wo si ka so hu no tene na ne ho si ye no na che se ma mi me hu ne picture kra no na mi picture no se wo be ye oba ne ho be ye fe wo be ye o se ne ho akono wo so fu just still ya no wo da so gire mu ankasa. Hello mama kafra. Hello, Reverend Grandpa, good afternoon. Good afternoon, Miniaba. Yeah, that's a pass when you have Sompa Nkomo so. That's your hinny. Yeah, papa, so for be a bahasa on your bow atna. Wabana and I didn't sack so on worry beam. 4 years, Muni. Now I ran to register okay me. Yachi Wabana sent Wamlan on Kaumu Chankratem no Sunya Koban and Peso Beba. Do a bane can so buy and also make your margin 70 million. None wada my edge or drink chess and crebium. Obani si ho amna beje 17 million. Also ba KM be bu sam si e betwa wade na agire obetua 70 million. Enya no kra. KM ntwa ware. Okay. Marriage registry bi ntwa ware. Me court na ye. What they document na what they ba. Ho na akọ ware. To ba be inform registry ni say wa ware no normal ba kumienu bi nti no aware no ugu no. Be no kra no question ba kumienu ne ye beboa oni ne wakasa. Yeah, then ankasa dissolution na take place and there can dissolution na just say fie nsane ade na yegu na take place na and this are take place there now fie no you proceed on it into a honom no na court bebam into a court any go aware na a district court na magistrate court no mo na igu aware okay into no say obe proceed here no mo there and say marriage registries no me say KM ni as kwamani ade no ba they direct you to go on man na unim kwan obefa so na wa direct no amanaba so ba ne ka se wo mo say wo mo beje no 70 million na e bia na ono no ekwan fufuru bi so na ofa okuku bisa he but aware pa waware na eko ni stay ni de den a wo so mo introduce no de ne man lawyer bi a obedi animu but den a sa places ye ware ni nyina so ya na lawyer so ho into ko ho no ma lawyers na kase wo na so to me ehwemu so mbetumi no ma ye di abo in say a lawyer no charges and na say all cancel lawyer no charge obeje no na wahwe procedure mana because bi on mo beba no de ajapade ensem any problem bi abebata warja ye no but oba na say aware na gu ensane nyina ye de kodada bibia to atwa but ajapade bi ani problem bi animu a no ya na sikasem ni normal bibiri emam Reverend Pacho jinaso kakrama me na Mr Papa Sofo awade no ajapade eche bi wom me Pacho bibia nim bibia obi am se won fa mempe eti wodi na wo pen se ebetwam yo Reverend what you say ajapade esem bi anim eno an se etwam no ayen free ti se wono no papa yi no anamo be na esu otu because oba no pa ye se rega ni kura ye hu no ga ni papa so nim ba bia ne ba no wo ebi mo ho no ma ohene ni de wo mu ni se eya na omo hyeda so omo yesa na so mpeso omo didi nipa na bro into oya wo saa no no na adwene se o memetwam na obi aka akire no emramu no untwam a untumi nware fofo into omo yesa na so mpeso omo didi the other side na bro so into e ba saa na be ma no mfa ma ne lord ma ne lawyer na ono no betro no the amaya kwakwa oba no ba no days to respond that days one respond here and no mu be issue order between akwa for ba no de aba okay sana de ne ti ti bia wa sheda bo apayo na oye e wo so de ba na yi kra no divorce certificate no kra no oba ne be ma ya no bia signature ni so okay but se ba kunya nti ase a ene ye throw letter de ma se on fa nko no asan wo se ampa magia to se be divorce na no na wo so come ye man sa letter no from the lawyer ho na otumi de kokoma oba no na oba na deba nti days ye de be hye so ne so oba na ma na afi no o matumi issue court order near dia force oba na mo aba se woni be ma na jai
bibi ato atwa adenti na ampese obaba be divorce no ma hwe no ma ye ni nyina de afio that is the only thing. Reverend me pacho bebre mema me papa ya hyeda ba wo ho asokwa na direction bia wo ho a waboa na ma me wai e pacho nya problem kra oba be hwe ni aboa osofo se wo chia wo pokwa bena difo e pacho mate me so me chia no bebre yo mam say wa si we di MC mu ada ho 2 minutes yen fa course be 5 bi na fe montete ohini de na me kan say ya na wo asofo no ene ye sofo yi oti enchen sofo impacho frozen fire bi oja what's ya no ye kan okrofo be hu no okay ya na omu hwehwe mu ansa na omaware ma no ya na wo fom na enso so de ema wo mo ho ye nwanwa ne se wo mum na kire yen so se yen so yen ko hwem ansa na yen mum no aware na emum omo na omo kasa akire yen no omo kra na ene wo munim sa de no kra wo hu oba ne wa asole ho na ne ho efe ne ka no de a ene eno ane se yen konkwa eti awiye no na akoye nsempi na me pese bibusa sofo se sofo wan mu wantumi ne na anwo ba ne bianka de na mo no ena mo ware yen so fie sa na eye basaze mfie mi ne fa ne goye na cheso no so no afa ne ho adwen no baaye eti oyini ni de mi hu ane se nesi esua bibia afiri sofo de imu a yensua bibi se manu ya na mu hu ma asofo amutie bi akata ban enye se ebi a mo manum ya no pare atiamo mu mana ya mo ntomobo ebi no mu v shape ka ifo wa mo akokwa se wa mamenka wo so ba ne be di ka be de dampa so ebe fefe hu no no wan fa ngom to ye sa to aso be mprensa ne ho akono tafri hu ntasia sa de ne de se de wa fe hu akire me na se meme wa bro kire ne e ma ye telephone call fe hu na me hwe abogafo na de abaso fe hu na me hwe no eno no wa fe hu ama na kwhwe a wa kwa fe hu mpaso a wonu so fe hu omu nti no na ne metu amerika kwa eno wa de na me de awom asem ni nyina no sem bi eso ai charge bi eso ntam wa mi eso ntam bi eso wa kwa fe hu kire no na mam se wa na duane penso no wa bi na we ma wuni a me ntumi kan go tia kan ko na ni so da bi oda ehunu na eti ni asofo we de wa ye wewe ma Mary ba kokko ya ma la tofu no da pem kura wu no ale wala yi chele metu chele esimu aginam c'est possible wo ya sofo so afede woti wa na pampem kese no a se na to pem den no eche frag esi shape so wakai o ma ne what title as ma Mary yankwa yo ni dase me de mefa baby a sex o sha se ese o de ne ho kame no kame on de tie ni se asofo ni bebre ya na omo nhye dani ebre ema efie eniema oba ya ne bre ene na yi nyina onhwe se oba no ede ne ha no ede na ekoso on se oba bia sex no na ase ehia no seven previous ebinum o enti no esansa sex na ehia no enti no on se ema nso so ansa na oba de ne ho be kame ho ewo sex mu no because wo hwe papa yi asem a all kan nyina free ahyase nka problem bia eni ho se oye ni ntemo se wanye ni ntemo enka problem bia ni all of a sudden en o sha se ode ne ho kame no to the extent se otu kwan ohwe ma otu kwan ekọ abrochire ansa na 2 years time no ansa na all se okọ na busuafo akọ ka kire wo mo se maye ne boni mpo a ni amepesa me kan se oni oba wo ho na osesa all at once a bo modian se be ma no benya abotre dika yi sex ne to nchen kakra se wonya abotre a en ehwe hawa ewo na mo solve wi a sex no de eya wo dia forever basa oba problem en solve ya en yemfie du or the sex no eno na ya na ye secret a nipa bebre enim
na ɔde ne ho ka me but one kasa wo nkomu nye careful ɛwɔ de ɔbaa ni nya bia na bibi kakra bi oh mate sɛ yɛse wo se me de aduro na wa kyerɛkyerɛ ni mu na aclear every ni mu ɛba saa sex sem no ɔde bɛma wo ɛne ade na mmom sɛ wa onye ni problem ne solve ya on sa fe na nka wo bɛpɛ na pa ne kyɛw so na ɔkɔ dadaada na akachi enti yɛsrɛ sɛ ɛba saa wo yɛ sɔfo wo yɛ bɛma na sɛ eduru bra ɛyɛ sexual ta na oyire de ne ho kame wa mesrawo bompa yɛ sɛ wo bɛba form na afi wa hwehwɛ the problem ɔde kame yes the tia ɛba saa na Mary amemu ada ho pa mai difo wunu asɔfo na ne ho aka yi ho akam mo predodo oh mami ni mami ya no ya wadawroma niema bebre ho Sompa 3.1 straight sir oh yes mami where's your bible bosome na awche mami I can say wo share 3 days ko na say sabe your choice that's all what I can say you okay ana wade no mo na mo ka emu kwa wa emu nsem so no mo di dimu pa esa ne ye satan wo hwe na wade ne ikoso na ni monyam wo mu a odi dim ese no wadawroma enti wo share oba to by force immediate track one no wadawroma problem share nim hwe obabu won mabetuma bon ho paye mo be 1 year 2 years nyame fem mo paye no mo ba mo di bibi simani so enu 3 days no oba na baseme so da ne tete flowers mami mi mom de na nka papa yi na wo se ka start na ko start reggae no I will tell you I will tell you wasofo no fa oba no at once mami ni kanche ni mu oh tie ye beka se so point bet na wo dey ba say premarital sex na bible kasetia no wasofo no ni oba ne nasa me dasi washiase sof mami ashiase oh esa wontie the key of the point no hwe me nua be menya wo ye ayon shopping ayon oba no ko hu no oba no hu to no so tie ni ye one we be memu a otim no oba ne da nanso ejapade na ife na hife na da wona kasa na obeben na osuro no tie ni ye papa wo doge no Sompa 3.1 no jama woman no because odi akoma pako yinti no no mpese oba no obesi ni form etu o madini ehu beton so na se jonky boys bia o mama ya sofo na komunya maami ya komu guro no ho ama o timi ko bia mami ka awole mu sem enchi opa yi because cancer dey so ni sem yenshi ai no ne problem tie awole on se oba ho ofese be makakra me kan bibia to obey won feche papa yi oh metimi aka ne sa po kwa bra why kokko na papa yi tu na ma oba bia ho ofese be ma yetu yi e ma mo ne fesere wo tu ho ofese me mam oba bia ho ofese be ma enti se ukonye oba asabi owoto wo nantuo e wo animu sa kam dia ene ne kese oba no ni bebia atoso enti wontimi nko adwuma no ho ye da wo ne beda o ma akwa ye ne beda all right but wontimi nwura mu ye anti mami ni wadawroma awari we na asi no enye bibia na akoti bibia mu na emom ye hwa wode konkro papa yi wo odo ne tima wo eni nkabo mo na one ne yire ne wo a metim de satan straight we satan yes ono na sheda abim pese mu because sabi oba o mo adwaman satan bi anya satan bi anya hwe ha eti ho na ego anya hwe eti ho na ego awari wo ba so fo ma mi edura na jua wo ku ni wo beda nti wa ta de so kura se mi sin ma sin dress na dress so tru mi se kamia na de kwa kwa de what wo ba so fo ma me wo run atade na wasin dress se mi kwa dwale na ane me ya no de dress no de na mawia no eti bibiesi se kan no te na do yo ba kwa na dra ni na te sa me boa na ko to bibiesi ya ne ko yi oh mami ma do mama ntene te hwe yesofo no ho me yesofo imo na yedi nyame achi no ye ne yedi me hye da nkom eno de a na be ka se satan na ne sen na mami ho na egu awade no wow supan betu egu awade subani fi hene efi satan mu de bibia satan bia rekɔhye bo sam na ti nyame gwa awade nyame gwa awade satan nyame gwa awade awade se kokrokro enye mami the whole world suffer being one more one shot challenge what the word him e didn't na say na say suffer no oba ne dance na wawale no wunu ya suffer utu na futubo ne sa mami eti mi ka se de oye yi se wa nwuro oba ne ho ansa ne wo kware eno so na ye enye no so na ye
Bible pe. I didn't tell Bible pe Bible no. Obi be kum nipa. Me kazo be kum nipa. Obi be di boni ehu. But obi nya have the kwa wurem. Obi be kronko chane de wonya have the kwa wurem. Enti se woni oba ni time oba ni hu na. Akaso bi anim. Me da se. Yentie papa ne voice na fe yemfa calls be 10 minutes yenko. I will tell you. Muntie papa no, ge ne papa no voice no. Bato Mr. Bani. Aye. Yo, opening patrol producer ni Sompa TV, Sompa FM Kumase. Sompa. E patrol ai. Aye. Yo, patrol na de wada roma. Owura bi abaye nche. E fe no Osofo Collins. Na ose na se no. Na ordinance bi abedan na obodin wo mu kakra. Na yes ebebo apilo na ya ginchire mu kakra fi wo no mo. Sompa 93.1. Patrol wase na o ware oba. Ye oba e fe no afarewa. Na ababa wana de nensa abre no. Ama se ya ware no eni hobiem. Na e wase nka oba na nkata sema wo ho no oba na nka omuye na ware no mutwa but onhwe no ba bia onhu no enu nti na yebo pini wo se yeba ginchiri mu afiri wo wada roma Yo kan na ayɛ kore but Sompa 93.1. nasa oba no wakra unhu no me hu no mani abre panti so no kora so ni me bi owa nkan kyerɛ me na me nkɔpɛ no yo wada roma o ye nchen ha akora no wo aha bema no wo ye nchen ha na awie be one ye abadwafo betena se adi nkomo nti no ye be fro na ya gye wadwe nkyere wada roma openi eno anu maka kyerɛ no me hu me ba no simple mesro sha papa no to ho no me pɛ sɛ ɔbɛha me wadi asɛm na ma no wɔfa ama no wɔfa me hu me ba no ti asɛm dɛn na me nka kyerɛ no eti me si so ɔno ankasa ehu me di akora no wa ɔmmoa me na nkɔfa akora no deɛ ɔsɛ yɛ di ane ya because akora no ni ha bibie nso ni ho a me metumi a me srɛ mu amada woro ma wa Yo, na kyerɛ sɛ agya baa enso anu yɛ ti sɔfo maame afɛrewa we de nya bɔne awade awso nwale biem papa no nso ɛdan a wɔyɛ drunk ontumi ntina wo sɛ yɛ srɛ baabi a wo bia no bra ni enkwotwa nkratam no no so wone ne ho 0554931931 05489319 fa cost 10 minutes na your case number 2 ye de atsoa so hello me do fudin baabi a kasa free me kasa free esenua efeme maadia yo yankwe plan be kan so ni ya ma mu bi ho obi oba wale no oba no search life ni sikwente oba e nti oba no to enye no pa nti ibi da di fear di na kan pio da sa so da tikin ya da tikin no be ma no so hu no the ni be nyina ko shemi ben jawari kon sa tu ono be ma bi ni do nyina hye mu a wo mpe oh me tem but enya sa na tie yo say we say the dia fiti ya oba bi on na watwe yan sa ko say no akwapo waran me ma na ye de bibi no yo be wa chire mama wo ya no ma mu de mu bibi na mampa hello me do fudi baby afre me free But you me dey the of friends me pɛ free pankro no asofo mu nue yankwe me papa ne sofo Collins a to kasa oh awie me wura ko papa oh me wura na che se wonim sofo Collins a wo ha me boa o do ka kyerɛ ne sɛ na kwada sofo prince a sofo prince nti ensem a wo kan woni mu kakra sɛ me kaita last time we were friend me ma me call ne sofo ma me no mote blue about junction hɔ oh na omuti asumdwem fe come on fe come on there all of us happen obi nim baby a saa se the papa cancer of me obi nim baby and send me free ah woman e tell me we dum to see me driver ni ma park me car we dum meet
Oh. Say papa Sophie Prince onye nipa boni ni. Me Sophie me wonni me. Ah me pe bia ma me pe oba obra afo abre no. Papa oye kura nka me ne be kasa. E kire ne wa frɛ no ɔte set so. Mate. Ye das. Na ye say ne me pe bia ma no. Hello. Hello, good afternoon, ma'am. Afternoon din baby akasa free. Me din di message kasa fi dance man. Ye nko nkran. You make a test of on shedding. But we in a kuma aka in somewhere so Kenya. Na beginning so or can say and so we break a credit why Kenya nearly papa. Adena da hot afrinta so fa wontim. And catchy. Obane na ni ti more den. Talk mama bebre. Sure. So and ka so for boa wa wojuma kura for boa wo ma wo tu kwan ni ade di na ka ho na se obra wo ase na oba no wo hye so for na se na wo se be ma wo kura dwempa ni na so an ko ba ni sa ye so se me mane papa no eno na ye ni sa me mane papa na ye sa ntino ofa asem ni kokot but the kokot the papa kran one say no no a opre se o je aware ni sa no ma nyina no ejafade bi no of course be je si be ma no ho ena eda nyam yesu so ase so mo ntem no akola mbem ntino ye be nyam ase onko so ambo mpa ye ena one thing ya bo amakan yo wo se o yire emprada that ase a woni ahutɔ kura yi mu da disi wo wu ma ahutɔ te sɛ de abrante bi amene ne twem pra mi kuro mu wu ya me ho ba me wukɔ kuro no ma na odi wachi de wachi na oboa ene ete ano sem hu nko a hello Pacho di ni baby a o ka se free ye fe me ba for me ka se free at me tinteru ye nkwe na kakra me so me se me gidi ye se osofo so mo epebimu or a mistake say umo ba bosumi yenu etimi koye oba na ho ade Oba bedam paso abefim papa wani tina so untibetimi utibini ne yede etina kana obom paye ekwechi na ne mo pipi ti di chen kakra efi se anka one ne twempina ekwechi kakra anka mo gidi ese sa ne travel and tour e jumani nyina nko be ne dai because through travel and tour in the aye ebaye ye na aju se ebaye to be back and to be no one put your meaning at the bank and kitchen there were there a buyer. Into no a cram and some dinner, no member. So more, and I made the mission 5 years. They now are 10 years. Put the dear Mubian, Mubia, the dear very good beer to me. Into no me, Papa, eda se bebre nya mishra. Mo amoka se no otu mirika no wo ba bedam pato abedwa no ho. Abafim. Hey, obi eso emu ko betimi atera atafre wontasu. Hello. Wo ba kokko duru ka yedum ka ne ayedu. Ko hwe akoso eso mu abrate ni su. Hello. Eni be ko no ho. Hello. Pato din ba bi akase free. Pato fe ko kwatu gwache. Kase free asante ka kwa mambo. Yankoi. Jẹ́mi kájà sọ fún mi tẹ̀. Ẹ sọ ojú ẹ dùkọ̀ ọ̀bá náà ọkọ̀ ẹ̀ ní ọkọ̀ wà rẹ̀. Báàtò sísọ ẹ̀jẹ̀ máa mọ́ ní títí àwàlẹ̀ yìí. Èdè fún ọ̀tá ọ̀sán nkójú kàǹkà tẹ̀ mọ̀ ọ̀bá tà wá kẹ̀. Bọ̀ ọ̀bá dọ̀ ọ̀nyá nù nípa òjò ní sísá dọ̀ ọ̀nyá nù pàwọn yìí. Ìṣòro ìṣòro ẹ̀sọ̀ ọ̀bá náà wàlẹ̀ ẹ̀ sọ̀ sọ̀rọ̀ náà wàlẹ̀ ẹ̀ ẹ̀nyá nkà tà ní fíìmù àwàlẹ̀ ẹ̀ bẹ̀ tà tiẹ̀. Wọ́n tẹ̀ bẹ̀ bí ntìrà ní ntwa nkà tà tẹ̀ nìṣọ̀ báàbù mi ní sẹ́ ẹ̀jí sọ̀ wàlẹ̀ ẹ̀ sọ̀ kú kàǹkà tẹ̀ àṣà náà wàlẹ̀. Hello. Hello. Pacho din baby a o ka se free. Eja kasa kakra wai ni ente one. Hello. Hello, ohini. Ya jo kata chodin baby a ka se free. Oh, ka se free mas mem Blanco Felicitation. Yo, ya ko. Ni so for me rafu ewie pa. Yeni adida ho se e be se asumi nyame sa na mari die ni o. One here, one money I had dinner. I had back one. Man, Francis, Namencana. Oh, Name, kama obono me mo abrelo.
Osofo pedi ne toso. Hey, wasofo. Wo pedi ne toso. Wo wa na nti oba akoko. Ah, me pebi abreu. Hello. Hello. Pacho din baby akase free. Pacho, me sister do be am kase free achimoda. Hey, Auntie Mabel. Yes. Yo, at your foot. Yes, of Mammy. Pacho. Yeah, me a bad girl. Almost after 2 months, why no one day why mistaken. Maybe I mean to. I was fair for bit Michelle will be 2 weeks. No, I know one day. And so our young 8 meeting. So I know a bad girl. Into Monday or bathroom. I'm finding myself. None of them done because for 2 women I want you happy. Or down for our sister for any family, my why. For any family or dance, so mammy, or so poor barney to so 1 and 2 back or call. Maybe a man do 1 month to pray. No, Papa, man. Matimi Judy, you be pay am and Bema said, the man and say, yeah, that's it. Hello, your friend, your tattoo. Hey, you bulla. Mama, Mama, you have to go there anywhere. Jamape. They know I was do pana. Ope. Me can't have a demo to see a Bema and Cossine. I asked some of them to see a no person. Yati. Oh, Mama, what one that you never job on here. You never chose of it. Yeah, Fabra Sompa Nkomo. Why? Oh, yeah, bra. Your friend is see. Ebusiamu mi enko computer so adwadi emra na afedie yensa emeto aso ntu asofo enko o ye no nwie na osofo de mepe bia ma ododo ha hokola so obi adu hu adanse ese wiye ti sofo ma mi afari wa we de yesere enya nto enya ntua bomoden abra na betwam na wone ne ho na opapa no onya kwanware me pa cho bebre me hu aye fa mani ma de dwai Men's Makeups and Beauty Salon. Or Edwina say ya oni Stewart's Pharmacy or line back also. Friend 0267 188811. Veronica Fashions as a cremampon. Oba Verutiantia Kama. Ne hucha se uchan hotesate. Wanon wapa matadia wates of mamiko kusua jeze. Entrowaka see me numidichile wiasi. Ay momo verun so abasono so de warrior me ya wojojo me. And also be in a shemi. Ay 0244 809 641. Na ejumekuo bi se wonu mu penipa. Wamu pe sales and marketers na media adwumakuo ibi ya e wokumase ya abodi krata wo pe no wo si HND ya marketing ai na fe bi a woni experience kra mfie mienu no krasem ni ebebo papa no aye adwuma kra media house bi pendi a ene na wudam ye po bi a wonum kasa nipa ho yie na wono atumi create bibi social media yi so wareda de akwadare ene adwuma no ye de ama wakatua ne ye kama ene kwamo abawo fa nsa ye adwuma enu nti frɛ 0249 942 842 0249 942 842 21st clinic or yes sciatica experts utu asintini twetwon usisi adoko ya na utisi bibi wo say pepepe woje wo ho enje a bomodi ansa obekọ doctor ho na ahwe wo kuma se ye wanwa overseas ye ben Alpha Radio o maimunu nyina da ya to ye nkrabata no apete 0540 311 311 and 0540 311 311 21st clinic eho ene ba kwaje aya hwe nyina Jfran Company Limited na ejeyi osidware yie na abedwale yie nso a na ye ba bia wugina wudwade no eno na be kire baafo wugina mu ba bia wutwu sen no so waguo no eno so boa ma osi ase nkonkone na nyina da wutumi yi e ma ho ba wudwale na akara toso ya WC shower boot cabinet base mirror any the keke kan wa street ni nyina eye Jfran Company Limited o se ne kwade utuetu esika ene to hwa no wa ba be fa umpe we ya ede na wo pe ese adan contractors mu nyina momre na mo ne papa emmom eni edwa ba bia wo bi obe free delivery no amount edum yani railway police station line back so as that house nchemu ho Pacific Bank so owura ho kwa na nimu te ho kama 0244 178 585 Jfran Company Limited osi edwaye ene niam papa nyina edwosio happy girls nurturing great minds kodan toto fefe wa ma ko jentiti papa na tumi aboawo pa ma
nkwadaa na de sua tumi akonkan hey yebema afapem papa eh happy girls security ni tight wo madan ni musoso so ye nkwala kakra bi na niema nkwala de di agro de bebre ene wo ho memenda ne kwasiada pe ba bi fa nkwada ne kogu nyakwan kwa ifro no kwayie no na enjoy wo marriage no o say memenda ne de obetimi de naba eye anopa nonkron empem no abefa no num kwasiada ne so saa ye wo ahodwo nhia ye so ye ni banners ene wo line back so fra oba ho fedua charity e wo 0592 754 Happy Girls nurturing great minds. Dimpa Natural Health Clinic. Dimpa Natural Health Clinic. What's it Dimpa yetina hunya? Osa ayew. Onsa na nsa complain say wachi ya oya. E na woji wachire do say wo setimi esi mu. E te say de waso anema no na wo mu tse. Wo bo yew. Wudi aduane bi enye yi na no adansidi ana menu aba ne die ne samote wo se ne yam dwa no age so de to cement so brog so na tumi adwo no wo te se ya bon dawro no se so mpa de mejimudi mekọ wo se ne yam dwo no na tri na wo twi nyina na odi dokono ya ho no one me kata na odi banku ene okro stew e pamochew ene una ukra usika ekọja yarehwe wa hewia na obi akote ntomu no mu no de abedan wa asokona abedan no wa chenchena doctor je abefo ntetiye eno de yedie bi aka ho nu tanko yini ko enhuma no ano aye nam wo de ka wa na wade ho wo eye de chem so Willis Tower second floor akane menshia health insurance danum e ho na doctor ebutuo kwai na kokoje wa yarehwe friend 0251 18434 and 0267 44744. Dimpa Natural Health Clinic. Dimpa yesina hunya. Dimpa Natural Health Clinic. Stomach ulcer. La stop. Bomodin so ba koja ayarehwe no. Na ye sister bi Diana Boateng o Canada, Edmonton, Alberta. Ese sabre o hye pa nyame hraw. E na anti Rebecca wo Cambridge, London. Woni MK1 na na ma sapon anti Lexus. Mu nyina ma biem wo London. Nyame enhwehwera mu nyina. Oba pa medu e wo tichiman. One ne yire ye bukali. Anasa na na ye bo Foster. Sister ama ene e wa woda. Onyame hraw. Onyame onhraw. Onyame onhraw. De metimi aka no no. Open ma wom wakoma pa. Yisika boa mobrofo a oba pa medu kan this year so mpache de no odi bi be free techima ya ba sister ama ene wudi wa woda mi apaye ama nyame ma nkwatenti ahodi wom huma ehu nana no me adazo amini mi ku crementa brifa yese onyame onhraw na Sompa Constitution Article 24 clause 3 case number 2 eye oba Felicia Owusia wono ena wo bokunadu ye maami ye frɛ na ante wo asenua wono ena sabre ye de kunadu no ebo no court order in God oba pa maami Felicia so for maami premaini adena ba e so se so abegigi ada konyom se nkeka su driver twebere animu yeni wasem agigi adem o ho te sei pacho nyame adome ho ye na so ho te sei boko ehi na afira bai pacho mi fira hwa ehwa pacha ye dase edi asem na aba pacho na meni mi kunu na wo ho no ena yale kakra ebo no elu ofiri mu to ye be kunafo pacho nti ofiri mu no me fansa na aka be 3 days ni e bedi ni 1 week ena mba 14 years so free mu oh nti ofiri mu no ena aja yesie wo mu nyina wiye ena me nso me yedwade ni miton toes ena meton ya na aja matutu susu kakra na me se me pe baabi na me de nkura na wo maka no agu baabi me kwatena obi fia na yetume me kwatena na yetume o ma na yesei me pacho mu yeses to bo ase kasa ase wutu America dodo why pacho mu yeses woni papa no na wo mu nyina papa no dem ne no wo wan na wa ukura wudie nu pacha aha enti de wo ye ne papa ne ba na wo ma ne bia ode omba wade ni bia pacho dem do omba wade ni bia okay no watutu susu to aso ti mitutu susu na me se me pe baabi kakra na me do matena ena me bo mi kunu ba ko amane ena waka kira me se wo be maami bi wo
plot no so de be ma me no wasi fu ni yayi 140 140 million sika dada num pacha nti quarter ne ye half ye 70 quarter no de be ma me 35 nti me no kokohwe ene ampa me di ani mu nti me ko ye na me se me ena na me wo 20 million na me di ka de ma no ti e kire me ba na me di 15 ka ho ti no asi eda no hye me se me mla ne enkoye papers no ena mba ba akoso yale ko da emergency nti me ntumi akora no ho to no ena me koye si ekoye papers na me duru na si ye kose aha no de mfa ho na sante hima de ne status ena me se ma me ade a watane ama me ebe ye papers eye de na sante hima de ne status ena wo ko kire me baabi eye wura ano ena wo se honum na menye na me se oba besia ba cha ena me se honum de mempe enti me ka asa mempe ena wo se ne tesare a wo de misika be ma aka 6 years 3 years madana ena wo blame 10 million no de be aka 25 madana ka da na no won fama me nso de metie ne yatumi ama de me da kora no obi da motom na me da na nsuo nyunugu me sise ya obekunafo na nsuo nyunugu me so madama me ne sa wodada me sa wo ya wose 3 years ayi edi 3 months am de baba edi 2 months am de baba wodada me sa na me se mitie mu hana me se mpa chom ne baba tumoni na mwaka ebra uko yesa ukota asase a afi ko wi ase ose ho na asante ma de an wo ko twama wo no ono di sa nkomo no pacho de bi oni meni pacho oni meni ho nkomo eye sa bia ne ye ba bia na wo pa wo kire se wo pe pacho ho de na me pe eno ono ugi tumu pacha se ho no de be ma na fe de no wo be da wo kwa da nchi se na asante ma de o se sante hima de ne sato so ti won mu de won fama bro no beso pacha we see asenu de fele gas na wo fa tezia wo ko wonim kakra bi ho a eho na ya mfa ma wi na kire dia so kotwa na ye wura no na no so fan pacha na wo ho ana na nye eho de ye nsua no ye wura panti na de na me sikan ko di ne nsam adi mfie sen pacha ka 6 months 3 years na ye 2.5 years muni pacha ene sikan akodi ne ho pacha o se di enti no mpeso di sikan be ma wo ana be ma ba bi foforo bi me ka wo se me yale me ha ya me yese me ka wo dada me sa won peso de be ma me ewi asini be kunafo se me ni be biti me da nsuo nyunugu me so san na no me nana ketua we wata me bu ne nsuo te esa o mani so start wugum wo no kro wo school no wo ana wawo pacha to anu ne kura wi pacha te se wanya nana no so sei pacha ono nko a ebusua ni mu tere tunu wo nyina na mo eyon completed ho pacha edi awra wusem no man ya yatim ye ka ni pa bi bodu ya hefom ba besia akoto asase am obi enye fa ni sika ma no ekeka ko 3 years wodi di me dadem na ada na nso hu asase ye nya wo kratara dis kan ma no sa me pacha no asenka me tama wo share to so sa me mienko na me ba no kwada emergency wo ya nyi no ye yi ni sa ye yi ni na me koye no eno aka mitime kwabae no ma ya me frɛ na wode ne echina wadada me saa mo frɛ ma me ne ma yen ma me a wagi sika no producer frɛ ne ma yen na yentie ne de we de yesrɛ na nyaado ye pa ne chopa ye tumi medaka biom 2.5 years de is enough na Ghana kwasia buo do so ehiafo hunu amane doto adai se wakase obemu asase ne fofora wo mpe kasika na na mempe adantia pacho wadada me ati mempe pacha yo hello auntie hello madam ma hey na ntia de no be kurafo aton asase ama no fie mienu ne fa na sika kwaka mu na mpeso de na de be ma no wada wuruma le pacho ba fe de tie ne se asase otoye na bi ko chama na nye ena meso so minu dada ena bia se ho ne nye ena de odi eni kwa ba anti pacho gina wansa wo si de odi ka ko chama no na nye na ko chama no anti na anim se nye le pacho tio na ho no ebre ena bia so ba sa se do ibi cha afofo ma no eti do okunu ni ankra no ka ho nkata ha kwa na ye ena also wo mpenti enton fa usika ma e pacho wuchiri mi tie pa eti de e ba se ye to ka so beto ya to create da ko bokina no ma
And I'll buy so he's coming and send it. So, military at the Amana brand, which you also with the Amana. And Timuan, I'm a yarn, 2 years off from Sequia Mayari, a Quia Mayari. And I'll be me answered, I'm some friends and I'll train my auntie out, but the Berman friend is any year you be over. So, buy, we in the Weber, so buy me to the Amana. Oh, me, see, can't be do one, I didn't see say. The Pacho or after the 10 cents. You can't buy her party. It's in the Manaka. No one to see our day from him. Oh, maybe it's you. The Pacho, the 10 cents can party in Timmy Manaka. I can't find it. 1 will treat you and 2 million. Any idea? Auntie, what you are 2 million, so you are 1 million. Nisika bedu ho. What woman? See, cannibal, what and you say about Papa? The Pacho, 2 years to be your Manaka. It's a any pounds so crown a car no about no I bet you and come in and see you at the month of the day. You can buy any of the social dear man. If I Auntie would yet and would you understand a man or a dowroma? The part 20 be more settled from the 10 million a brain. And I said, I can't home. And I'm before and I am soon. Me and a brown soft over. It's Auntie, the part of you. It is a it's about you see. Was it 10 million? What the amount? Also say 14. Say rich is rich. Jinaso, Auntie Jinaso, Jinaso no Jinaya Namzano. Mammy, Fisher. Say no the amount. Me pacho was what the phone of airblame. And I'm say phone or the mammy medi. Not 10 million crown or the mammy medi. It's a young account. Sana media hard and second year mechanics. 4 million account. Auntie, what's a 4 million be a mechanic? The pacho. My friend, you couldn't answer one on our battle. Mammy, Christian, now the shining sun, now the Cosi will be so pacho. The pacho don't know any ban, and it's can always see us on one. Nanny Auntie Saudi, I come up in San Kaya, and we are the boom conta, Auntie T. We are say, oh, we are say, Ewura na de dey opin no de be be obichina entu to one passes sense kan wo de adwuma ka wonya interest wo ba kuna fa wasie wo ko asie ne ba 2 years what you see ka ba mana asase ama 14 the part starting the 10 kwana before I can no and no friends are on you me mo one of plan no we don part mo no friend eti wo bobo no plan was saying na wo me wo de ama no the part 14 the part 14 eti say plan 14 million plan wo say sia the part producer mo pe plan number my be frɛ no brano free shower plan number nyabotre entiante say the aka no da be na yensa magiska no the part the aka no me sebo so me ensa brano fa di nya be no so ante bo so me ensa na riska no be ma no me yale wode wa wonu oni edimpa ne me pa cha plot no yenton Debbie part no ya we next say papa sanke ato plot fie mienu na papa anke ato the part with you you tell say we be abeto don first can na man am say ya hire we be abeto plot no and we kokwan some fine o my can part nante nipa na okokwan so no obedi sen no waba adawroma the part na no ko from catch say nipa na man can first can so ante wo say agire bosome miensa na wo betu sika na ma no wo so obi so abeto okokwan so a wo beba di sika na brew ti okokwan so na obedi bosome miensa nsa na waba na nsa na ade ma di sika ma no okobo mo ko ti say nimi ku so mi tu ante so oba na metu area ka o fan tie nya so ante asama wo kan me ne wo ni nyame a ye nyina so num sa wo boa ante me mo me ne wo ni ye nyame a ye so mu ni nyina nim sa wo boa ade na ye ye ho sa ganafo Debbie wo de itacho mo fresh bra no ni kunu nia no itacho mo frɛ no ya nti bosome miensa oba kunafo a woda obi da motom a ensuo tɔboro no a ye be wura ensu tɔbere mu no sese wonya dai itacho wa ni die mu a enu kram la beto itacho nyame enu kram la beto ante enu no da ben hyemeda me pacho bebre nyesa wo kyena me ne approach for beba ba bia outiu because we are criminal offense we are criminal offense what dem busum yen metu ya so ante busum mienu de mintie we are man busum me pacho me maame me pesa me di approach for beba ho ba e waluta busum say aka mfie mienu de what me a try mfie mienu de want me san try busum miensa eti ante busum me ma bosome bokina kwa so ye nyina papa no ne e bra nom ekobi o me bra na na ye bo afosta what the banku semina kwa bokina watch out 3 days no ma ba metie
Ika chobo sum ye tiam so mamreka kawan so. Mreka krasa sayante. Yes yes abosumi mi sande ye nsom. Eti da ben. Ika cho. Wo de mambusumi na mente plan fan so right. Mr. Yemi pata me kam no ka sen na me ya ra wo ko ya we. Ante. Ye be kwa kwabo letter to so. Ye yen kwabo krata anto so. Usumi no. Hello. Ai ebe ai. Na yesi asase na di kan na wo de ma no no. Wo se sante him adne sa to so no no kura bi wo. Waboa me ta cho boa me to bi eni. Me tin yan se. Ni kuru. Waboa sente na chese asase na di kan ante. Mama. Me nye smart. Asase e di kan na ka wo de ma no no. Wo se e kire oba ho se na sante him adne sa to so. Eno no kura bi wo. Itacho Debbie, Nina saw 14 minutes, Sani Krunia said, ye. Itacho the standard brain way. Auntie Janio. A queer to sign away. Me. Hey, Nancy will be a craft in a man in an animal. One of some quadra Auntie Dabeni and Quabacra turning to Sabusumi, one farm mammy about Prosi Faba. Itacho Diabo. Bosan kam sere bosom nensa. Eti ya no bosom mienu. Eti ya na ebe makua na akobọ ne de. Akobọ krata na ode abam wasan. Sa beboa. Me pa cho miensa den ka menya ni nyina ade abeto pa ma me. Me se yonkobọ krata na okina ye be mo ni di fo kwabena baba bia wo no na wasan na nso wasan. Sa beboa yen. Ipaacho mienu de siam sremo ai. Sremo. Ante na dia sam. Wo se ya ma busumi mienu ya ka se de krata beto so no. Me paacho na so miensa de kwa wa. Me sro na mienu ni fa. Why kwan bia so not for. Yo mienu ni fa wo de okina. Ya de ne beba. Ne ya de krata na ba mo wasan. Why? Ipaacho na mane mra mesan. Yo ya da se bebre. O se ya mane mra wo besan krata no. Bema wo bo ni din no ne yire wa homa so. Ye nkọ na me ne ahoma no. Yes Sompa Nkomo ni ayede aba santememu no. We are very serious. We are here for serious business, baby. We are not joking, baby. Hello. Hello. Oba pa ma he. Yeah, no. Wunu mo ba frisia. Eba tamde minim na ni mu miliana. Na asasi semu wuni mu kakra. Eba tamde ade me ka se wo mo kwadi mi ko bi ana ase ni mi de me wode ana me toa. Na miliana be ka tre me se ni kuru akọ je post wa na. So akwaje ma no no du se wo kwa aka ase no so no. Ma me no so o hima de ne fa be. Enti wa ma ne be de fufu na be bi o de ma no miliana so o se. Ne ho ye nsu. Ano ase ma me ne se onya abotre no wo be to de ne sika ama no. Enti sana no wan fa ma na. Ewo mu ana. Mini abinel ma amene kasa na ma amene epe 10 million o be say ni ame fon so no send it. Enti wo mu aso na me kuru so ko ka ho asem. Na ma ame no ata de 4 million no so ne ba na de 4 million bre ni e kuro ni. So ade bre ni nya na anye enti kana ka mi kuru. Ana chesa ma amene de 4 million ba na is free share say onsum. Wasu ba mene sister na de wo de ko ya de wo sister na. Eti no kura 4 million wo ukun ho. 4 million de no kura wo be ma no wo wa. 10 million de me le fi no. Mate, me da se de mpesa meti ano nyame hira wai. Me da se bebre. Abusuafo. Enu no o. To ochina ye kwada na dwi se bofo amfa totoroba ntu amoma anko hia Kristo mununkum na de ya chi yen a. Difo pokwabena. Assignments wonu wo ba firi wo akobon krata akoma amene ho amna sensan ma mo de photocopy abekire de atofare so ama ma amene hunu se busumienu ne fa no eduru ho a kwat ebeji esika atake ama Mary tonte hu oyini me de busumemienu no kra ewa busumemienu no kra ewa Ghana fo ye nkwase abuo dodo enkwase abuo ni dɔɔso unya hu se wachi ni bi wanim ni bi a na ye bu kwase a wa se na no de na me yare wo yare antidie se yare de nya ka asemu ni ye fa ntutuka entidie ye ka ni se ye nyai sa de na ye no se uji obi sika a chese sika no osai no sika na ade a ya pa ni se obi agi usika mu a na otuatua ne nketenkete
eno kra de sei sika kra enti oyini ni me de se de mo kano bosumi mienu ne ade no chese mama no fode pa se 2 years in power change eja 2 years in power change eja bende enkwase abuo ne doso dodo onfa ni sika mre no na wo hwe maami a oti he ya in fact wa hwe ne nana asie ne ba ne kun da areho enti sika no onfa mre no no mpe bi nko han dan obi a oti dan mu ansuo bo no de ohini ne mo bosumi mienu no mamo mpene na onfa sika no onko bobosia yare na oyare no onko bobosia no onfa mre ye mfa yare entutuka onko bobosia no mfa akora ni sika mre no mfa enye na dwuma ukra ya akora mpo ai ma se wa bonso oyini ni oyini ni medasi bebre na oka asembi ma ne ye medepa amanfo muntie ye yo ye no asanteman na ama ye baabi a yete o ti se wo fa watoro na wo de ba no ahwe yie se ne judge busa aye no nye so de koforefore nananom no akofa asama beto ye so abrakora yenka bi nhemu wo metwitwa ato mfamfrafa nanamo ti mo be ka asama kire ye wa ha ye nya nkwada na yete ya o mo nhwam asam no eyi ansana mo de abeka kire ye wo ko bu obi kwasea wo se nanaho anwan de abrakora enim mo nhwam hu so ye afi wonyini ni mede masam ne ba ne sei fabra ya mami mesra wadawroma wutie ya tie yi yare ya wosi ayewi ebetumi abase mami kura bone a wo ye nintina nyame de etwe so tu sa wo betie masem a me de anka ni mwanimu hai ubenya bia ka fabra ebia na ache yare no kura firi wo so ama anwato efi se nye nipa nyina na sabe ye ya wombone na Ghana fo sei bone eye modedodo emumumu bi boni wo bia to wa plane dodo na ekwan ya befa so ye bebu ye nua me se wa de kura bro kirefo ye kura ne de mobo wa japa de kura ne ehyimu age afiru nsam ye jifa ukon wa bra kura ye nhwe ba bia ebusuafo o abontifo me sere mo nsakra na nyame ehwemo oyini ni wadawroma me das ya semu am se wa emu oja ti mami otu anti a wo kase nti onya wo mobo enu ana e ma na yare abetimi obe kunafo de nyame ani ku omo difo mame ye ne ye ni ska ye mobo na wo hwe mi nyambe ese de tikafo nyina ye ebu yen se no kwa de mu obi se no kwa de wo baby papa dan ye ebu o ba we kwa de hwe kura on baby o da kura no 7 peduasa na kura keto ne nsuo bunu na mami wadawruma mami yebefene sikil li allahal sikil il allahad mami odika no woyi otrimodinfo pesemin kumunya onwini ni nwia ho saba msa pepepe oba unye bema la kisa adwene kuta no enye papa na enye se ye ba ne kwa madam ye ne ye ntete obi fa hodie so kanina na media ni wona na obi afa no ho anu afa no hodie ye wo judge wo kromi ha ye judge ba kope ohini ni ye tanachi ye mpani fo so tachi ye wo brempon ye nyantefo tachi ye dia so di ni yie enti se sika na wo kasa boso mi san madam eje di bi go chemu wo hwe ni ekwa ma na wudi be 3 days I was so this kind because ye ntra kan hani ensehunu ni adwebone sa piao atena adwebone woni pe bi sei de bia ye kan se before ya dwenye before trimotin before buka hon mudie bododo mame panyini I will tell you mame panyini kawo ma uye mu atetime pia bontema akora sun akadwa dwumbani sei eti mami wonye omabo eneni pododo si ne nyiska se kotoprot wo ko twa first one dia mano ne wo be kache se yewura ni mami o sasantin ni oba himemu a woboa ye ka wo dwane asafia we asase kwata we adina o kete sei what is here asase asabi mpreduasa wono kwa koto animu a obetinte so guso wo so den za koto so eye buku masase eye bat masase eye asafo sase jadi o chechere kwa miemumfu
Chadi o cheche me ma so. Tuasika at 1 by force. Immediately. So one tuasika na and also dimina. Madam, you must so jago pampem. I don't just come because we are different. We are passing kumnya. 1 penny per year you are brabum. Shamo bro for my bataya. Some impedance in the kuni pe wo. Account you must see. Or the quiet Juma coin interest. Come interest. And you are sure you grab a interest. Mammy in the campus. As a some pepper. 2 years. We are what you born in Sabi Yadio de Oho. Yadia Mikasa Yalino. Nemo I dream Bonnie Kutini Puntin and Payari. Sir, Nakamamia Sabin producer. Wouldn't to fra. Now Kutasia was a hanye, a hanye. Wouldn't so on Nakotoma. Fire, you know, say, where do you, Yamma? Yes, and what can it be? Kayanua, Kayan to me fire. Don't say, I can't change a mamma, Papa, and pursue. Yes, because when you will be a Tanachi, because when it's cat. Anything when it's a say, I always get all the Quota. Cabin says, no, it's madame, you first can about 10. I got a 3 months here, 2 months, 2 hours. So, and dear Yakwase, Mammy Jaga, dear Yakwase, Rosican, will be this camera boom. Nessa Ecofro, Uchia. Let's see me to Kaka. What son? You are Sissicano. Mammy is so says can 1 year, the Nimnachinibi, a yanka crack and warrior, so bon homoding. No, what's his cano? Yes, if you take a cracker, I go to formula. Madame, Missy. Mammy for some position I can interest in so. Would you search and I beco? That's a crat and a quani behudi. That's a buru. That is can when you're ready. When you're ready, no one church say, Ya mamma mina, a summoning, a grand was room. I did check a crew you were. Naka so sereno. What's that is when Pabon for? Johnny Pabon said, me and yay, I want Hantani, and he bring a winnie pemu. Would you know your chimney, sir? When you know Caras from a twom, when you know Butuno, a calculator that I send by any Semba to Boissy. You call dear Belgon Tiaje. I send back to Bois. Hey, now that's what yes, and I should take one father. One more arrow. Too much. Shalama to sell it. Danka yirim danka ba. Esi imagine. Oh. Ebusua bia na wasem bi how opeka kire for producer number ni 0244 809-641 0244-809-641 Sompa Nkomo ye de no kore ene ye de ye adwuma na ye papa no mo amema nsem hamu amuntimi mpie momfa mo nsem mra ye nkogina obi achi ye beka de no kore no ato ba bi esese ye de to ye wo homam mutini abosofo twan o ye be presentation bi ama wansan na wako said ye aye no oba akokwa a open na se eboa na utumi boaboa ho kama na wade we die we wadwen say san be gudi a ye pay from an be gu wan hwa se de be say be po waso dem no untumi kura nyina nti ye hwehwem pa ne apeka kama enso edi amount dimpa natural health clinic for say dimpa is na hunya ukrai mu 21st clinic sciatica expert Jeffran Company Limited was say oyedwaye any jardinier papa nyina just happy giggles nurturing great minds mizo any miza ebusua ene ye kamfo di amam mizo ya no ne a emro emunu anu nhihye woda sani manini prom emu du to no mo a eboa hye yi pa wo ba Sompa ha obenya bi fresh 0262 7221 5G me say ade bie no a efe se onu ku da no wasole ahomache na no bossa shows no enya hwen woni ate na hwen si ya ni ginem si ku bossa shows ni nya hwen no a uda house ohini ni adazwa obieti enya 5G na betumi enya hwen no a agise 5G na wo be ma sole wo bossa shows ye flat oba nso de yesa ni turumu flat yen kan say obesogu so bomodia so ba beji 5G jensi no ewo muniti kai wosuru pillar wosuru jai ejinamu bomodin so ba beji bi na de abufu say wo ba pese onu tu kwan o ante ye dro ndi agire oboa me diabetes no nti agire oboa me na mema no a wo mutumi nya adwuma no osofo
Mami. Woman now me tie. Ono nam no abda bi. Ono de sa ante boa me. Ante na amoa me. Me so obetumi adi wachi anajo 10. E baba ho mache fo no da su bi. Ade no so otimi fem. Mami, woni se 5G no mu a. What me so fem. Wo se so omreda. En wode agye oboa me. Ante unum diabetes no ti. Wo yes so de bocha. Se si ate fo na adwo. 8 years sre. 5G. 5G oh 5G. 5G. Fa ye wo ne ma. Fa ye wo ne ma. Semua. 0551931931 0548931931 abusu asem no awere ho Ghana for ye ho bone dodo bone ne dos kwase abuo ne dos so for mama afrane wa baby afariwa baby awobi aisre brani nkotwa nkratem 0551931931 0548931931 hello 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 Pachodin baby akase free Asenje Nkomo enka so na what to say radia dum ye ho ye yes sometimes metemusana sorry yo come the agent many jimo ho amanya sam kitu ye damase the bomb person na me fom ko dru baby amodi na me no kasa fi de me baby amodi o ma ko dru na ye yo aferi ye maba ma santifo eni papra ho agi me me nya jimo wa de bia mo ho na me se me mai ho na me feel ye dase me station of TV for na me hwe ma Ghana oh yes so let's Ghana is Christian country Ghana is Christian country Debbie me Ghana aya sa country aya ajem bonde country so ajem bonde air person anya some ketwa you mention yeah that's aya ajem bonde country pa now what dey ya say ma wa abadaye edu wa abadaye na me me dey so wa abadaye oba wa yo wa chala babu oduwa aba so from agudia ai ese yeye ai oba wa yo te sala babu oduwa yende ya bone ende kuye so na na kwa tra we hu baka na wo ye ba fu pani yeah that's hello good afternoon midafudin baby akase free I'm the evangelist Pangodi. Me kase free baba. Yo evangelist yanko. Ne me kanya ne say let's play Ghana for binom. E japade na wo koto se bi enye post atade. Ndu koto japade a se wo hwem bem chiko. Na enka ka sem bi wo hu bia na wo ye. So say asem ye kokoto a e bi ko nde bete ke bia ka fi eso. Wonya ne foso de pa mo ho na mo ke bia ma no. The next time no on share the film atase okoto atase beti dan ya enye post atade okoto ndima na mo okoto be no di so come no ye research e hu dia atase no pe dia what you say asema bi si Bible no Luke chapter 18 verse 2 obe ko ni system ani a o ti we na nothing ko do judge di ani na de make nya say de for ni we say Ukrainian ya kamula ho enti ne wotre no papa sana no evangelist de mijawa preaching ni bedo so nti da for no quotation aba why yo kono bimra hello good afternoon din baby akase afomu ye de awrade adom awrade nshira mo nem amo amoboa amobrofo maame no adebo ni bo mitrim yo se utie we do ka che se artificial una uye ni sei obe kurafo and ba say utika be do e ko 2 years na ono de wa ba baby on customer fa ne e bo ka eye we na fa gusa o ka say sa no oye wa na adipa be pa no o ma mi wutiri yo na protein tipa ba ko pe na so to protein Ghana have it ba ko fe so to the protein na of so to in part ko bokina na so usu ntiaka no I ready so try to put back for not a protein. If you can make some report to baby that may idea more gena monton. That's an Indian speaker. Yo. Hello. Hello, the man Pakasin Nkomo. Yesu nti ehun de. Kwame za pomo ahafa no tepejeku. Utajo kame pene papa so for no number. Nkan mo so for ma ni bo ha. Obitima ma na kwankyera ma obana di mekama. Uma abu trangrate. Yo, soft calling say me be soli am koso atie imagine number ndi atudwa ma why.
Thank you. Producer mo choice of Collins number nem breme. Ai mo na ye soft Collins number no. Monye wakati no ke pick number no kranti soft me de be ma no. Hello. Hello. Udi baby akasa free. Okay, my question for Yo, uncle. So, man, you say I'm going to say that. In one man. I don't know how many years. Yo. Me say bo so mi enu ne ma wo discan beba. Hwie. Yes. E no kwase ebo bebrebe. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Katachi Odin baby akasa free. Me pa cho phone Florence, me ka say call. Yo, Auntie Flo enkwai. Me pa cho de me ka cry. Ghana, ye ma diama. Woma any be my brother for the to kwa ko pena Japan na ya Jeffrey nsem. Nenu akwa court na so. Me am no kasa se ya obi bi e di ni wi am fem o estrofe. E de se se ni bi a e ba ko wa sama ma wa. Obi e ko mu anu e ski. Oh, ya pa my brother for na e wo si ni wa mo bo. Obo ni ye ni wo mo. Ewa abraboni nti misramo a wahini bomwa wo ba no na wanti ne sika why sika ndia ya je awie eso yo hello yo hello udin baby akasa free hello udin baby akasa free pa so me kase na obisi midi ba ko di Yamu ya no kata mo hebe Sompa 3.1 sama ko ma gona ya fen awi ma lele yada se abusuan se sompa ye ko digital it will be a we bia riskane where you know udi koda no na ye dam live digital bebia free akona panduri bebia ko pima sasia no hwa Samaria bebia China bebia digital it mo riskane mo udi koda no na ye huri ya ye kro hello ma ya hello Lydia, because it's fantastic. Yo, Mammy Lydia, I'm quite. But not some now the crying. At the tip of the car, who got so we can no area now when you're in our quarter say. Many cool, yet bread, brilliant now, all for your tickets, now my enemy. But so many other yo. Yena ye libre ye no koye ma ye no ye na be ye den to ma aka ni di omusika ade we di ye sie pa ye hwe ni ye na ye me se oba pa wo kina ante no me ne be se to gase ba ko a ansa na be mi show o me dase ade ye bone no wo pia nya ni nua obu na fa so ye wi ane de ko hye dum ni adan hello Pacho do baby akase free afternoon Ibacho madam wasi mu program na mo ye ni de mu pa. Yes, madam wakasa. Ya bi e koso asante memu papa bin sister ku. Ye ma oye police ni owu ye wa pa asase ama ne ma wo bamprance. Abusiafo na fa ho akoto wedi. E to ko ka mo te bamprance hina bedi asase ni hina. Ye di asese na nanom. Ye bawo. Brami shomo ni mu aduma pa moye. Brapa. Ye be come on. Ye ba. Kami aduma next week mu be hu ye mi. That's it. Yo. Hello. Ni e de hye na nanom. Ebi wa na nanom ni mu se. Ni e ka sem gu om so. Hello. Udin baby akasa free. Pacho mi din Steven kase free asante mako. Sivo ye nkwa bra o katachi. Oh me. Oh sorry, el chira. Amen. With my pa oye. Mama, the program I was assuming Amen. Me told me to do, but my team as soon as meet us and I can. The same thing, Mama. Now, the swear, I mean, come out for today. In the castle. Now, the Eden battles, master.
So I can't get it as we are the first. Yo. Yankopon Shiramo. Yɛdase obianya ne nua wɔ sisi no obianya ne nua wɔ wia no kyɛ saa so ɔma ne ɔm de ahiafoɔ deɛ wɔn deɛ yɛka wɔn bɔdu ahyɛ fam wɔn paabesia tumi agye obi kura ne sika 2 years ɛhyɛ hɔ nom sɛ meyale na firi hyɛ ada na woyɛ me sei wode ne sika ma na woyɛ deɛ yɛnka w'anim nte ante woyɛ baa panyini hwɛ yie yo hello yɛfa frɛfoɔ mmienu aka wo no awie hello Oba podi baby akasefi. Yajo. Veronica Fashion International Veronica. Mommy. And then you jawe intro akase mienu agu abonten so eja bende. Ye frɛ no hwahama me. Mommy ana mama wa expect. Enye easy. Obi chamo ati mami de. Ni ọmọ ṣiṣẹ́ ká mọ́ mi sí ọmọ mi tí máa ẹ̀mẹ̀ bẹ̀. Mama rẹ̀ ọmọ mo tó ń tọ́ pọ̀pọ̀ mẹ́ sáà na ọmọ tí o. Sẹ wọ́n ń kọ́ ọ̀hìn ní wọ́n straight a. Mi sí obi jí mi sí ká mama mi fẹ́ kílẹ̀dọ̀ na mi de adé kòkó abom na ma kò fie họ. Na ẹ̀yà ìyẹn ìdè wọ́n máa ń ṣe dẹ̀ no. Wọ́n yá kásẹ̀ dáṣẹ́ ní ọbẹ̀ yẹn na sáà dáná kúrò no. Tọ́mọ́ àmọ́ pẹ̀tà ntòṣọ́ àwòkọ́ a. Obesa ka ho asem eti ma me sira mo ngina mpa na mo ngi sika no fa ma no yo madam ase wo scholarship ni wa edu we nso se wo hia wo number na wo sister wo eastern region say ni so anwe nso abombo fo no bebe ba yemfa last caller hello udi baby akase free me ma se de kan en council na unya mema oyo bi de ma die no so ya so ro fi gwiram nyame ti ase ye ba ye no ni adwuma die ta tie nya 3 weeks ko so ye cha ye no ayo dada nyame ti ase ya nyame se de ko nya ba asemi die ni na me ti ye cha se me bo cha no se de me kan ya na unya me se te pro ko o ka zo so ye kan ya sen ya ji o de mi sika ko ta ta ka ka mi ta le wa ma the same thing when you come to this in the house what you want to go to my media and one way and say you can o ma ta se ma me say the na American won ya le o and to hear dia o ma we ya o fa to o din the final fa to what you see me and ya le and to keep ma me ko no be na ta American yeah do friend nyina si Swami District Minister, Presbyterian Church of Ghana, Reverend Facia Mai, Papa Radia Sumjin Kaun, Tanoso District Minister, Reverend Seteja Pia, and Mama Dora Apia, Radia Sumjin Kamun Yane Basre, for Melko for Yuna, you who any mochi, when you may so say who is Shramwe. Sabradia, ye be Medino, Nasadia Sompa, Yampenny for Shamobo, so be over my shows to be a man in Consapine, and Toma Pufadi, Dibejano Quino. Enti ye de dam so ase se monya ye mu gidie na mo de mo nsem no aba no ma Mary ye ema anosofo pekoko opewi a fam osofo na ohima se wanso mfa ma frisia se ba mo ba ye no ede aye ema to osofo bobo number na ma me na me fa ma nipa na oso ohia number agos na me nka ho fatu o twen de oba yo bobo number na ma me 0242 3139 65 tisibium 0242 3139 65 mam say why you no presentation I am so Sompa for the one year enti imi de do mo na de me ka chro ni se onyame a ote atretene ni obeje osika e de amam amen mami chiadofo me chiame nana empomponso hene me chiame papa SK Bonsu me chia ashtanfo nyina na adwubimo ene Dr. Ifane ne yere yo ma Mary yo me chia etiefo nyina Ghana ene abroad said ye kwa digital bebia mote yenka bia chia Sompa is on digital now. Enti the extra ne samo be scan mu decoder no pepia edem nana no ma mo ya tachi me nyina me chia ho nyame hira ho said ye ho agye me atum da ho ase me boy MBY boafo nyame hira ye chiao DJ Rocky se me kan so chiao pa wate na no so twa ope bibia be fa wate boafo
ebefa ye frem ohini ni ama krancha dozos of mami premier ni asantemai agimi yatomo ama mi din fofro obapa amisa me sorry ama abu diabe odi agudie mu nsem no atwaso Sompa Sports.